tungsikot pen press conference along the bank ekapot ngal kon dum chuwei lo alam ke banke tumi dig selo utimi akeman 2.0 the putima akeman ke 1.0 2.0 so center land pata distribution ke joy pen land pata longga pata kelona adu penana akar bila pen tribal sa tum pan ota pilola sologo non tribal atum amenta bahina men ko doko ka jone APSL से तुम्हारी रिएक्शन मान के नॉन ट्राइबल अपन पता भी है सब कंट्रोवर्सी के बांग के बांग आठे बांग के ये तुम चिन्हित के में CM साहब डॉक्टर तुलराम रोहन अब बताइए ना अपोटा करो ना उनका निजे मीटिंग ना निजे the 1951-52 में किधर तुम so fan ben bahas ho kido tu ma fan ke masih dari itu sini nanti 51-52 hota Karbi Anglong along ri Karbi tum det leke du pukali dak non tribal tu kapre khai tum tak du non tribal tu halat tum tak du sa percentage ke Karbi tum ong nasional tu hamili paciringan tu halas sudah tu first deputy chairman rekal bigali Jonathan Patrok la 100% usi karbi tu poson de tribal tu poson de take Jonathan Patrok ke deputy chairman man mil what does it mean upilo la kabujai da mas ke ban ke halas hota 100% दाके ट्राइबल तुमने के दो बली बकार बे तुमने के दो बली कपरे का खाई तुमता दो लापु बुकाजन साइड पुनन हारोहाट एले होमस्टे साइड पुनन बट इवन लापु वेस्ट कार्बी अलोंग पुनन कपरे अदर देन कार्बी कपरे का खाई तुम दो ऐसे हाल है इंडिजिनस आ तो हम फान लोंगलिया पत्ता के पी आके जॉय पे नता फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कार्बी ऑटोनॉमस काउंसिल जो का गवर्नमेंट का आके जो है पेन रात अपन हंग पक्का पेन रिफॉर्म के जो पता के जो रिफॉर्म पेन चेंगलो हा पता के पियान आके जो पेन लामांगे चुरू में इसे फुकी मोलों इसी माने चुरू में सरकार काम नुकुसी रात तुमके कनिंजी बानिली तुमना निंजी ले पंगे फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ कार्बी this kind of government la so step ke denga banke kidu ke la rat fan potagaro manke la banke churu me kam lake churu na ngi litu barat me churu bom ase hala swarni center la so land distribution la so land part distribution la arni penapi la so APSL itu ma reaction ona fan ba parok dum pata pide ko banke lage chokche जुक्ति का वेला माके लापेन politically motivated तसी land पप्पा बांके इली तो बसी पियूं को लगे कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल पियूं को ताकि असम गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर स्टाफ पियूं ने प्राइम मिनिस्टर स्टाफ पियूं ने ताकि कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल से आजा कोंगो land लसो अपु थाके लसो आजा कोंगो बांके कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस काउंसिल अलोंग से दाक लसो अलाम पेन political alli ke longi fan election te pokai lo MLA election so alli ke longi fan to misguide rather fan ka misguide ye fan so intention man ke so motive ban ke mane condemnable lage mane chok chila man ke lasini linal tuma India press conference pen la APSL se so APSL se to fan li mane kipuang tu ban ke rather fan chong thui nang nei upima ho aholam se dingje nei lapen ke Karbi Anglong Autonomous Council अपन कि चुरू से चुरू तो नहीं
Ati kidu kena karena tuh si patah ke kelong majority tribal satu si patah ke kelong pen non tribal tuh mana dulu inut bank non tribal tuh mana they are genuine lalu hal soal sih but before that hal soal sih masih hal itu makan patah ke bangke mesen lo bisa niltum punai lapen rada pan laso ke pamang gua bang laso akam bang claim ane langsung tiek kan Really. So ini tumba spokesperson England sama orang biasa sama orang, alam itu Kadang anda ada kime kadang pajer lo, kacu hati kenal itu tak mengenai pali pot nasi. Akinang so alam bang ke mohet ini tu spokesperson, alang li senior leader alang li than pun lo. Nasi ladak isi bang ke mathaning ke ceng ahut latum. Karbi Anglong la Purthimi akemang kipiceng 1.0 laso hutke latung APHLC asong ben bikheke latung duplicate pusikipu ota masi duplicate latung iron ke pusing phuluni long si latung dharna doda sida pu Karbi Anglong Autonomous Council ba BJP a party laso government pen abangke ilitum akarbi atum mithang dadak air office long ke bang pe pinangan bhara pen chenglok akisung ki boydo lape mithang apor ka dure pe na jok lahai kisung pen pata ka chulai dum thek thek pata ke long le pinangan la puson ki dua jok si asi ki du ki la garat aphan lak isi lata bikhe ke kicheng complete Karbi tuman si pipon lapen laso puthak pen along tin pipen lo APHLC tum ke pachobe alam ke proof del duplicate apota pula tum isi da proof pi thek da lasin non ako isia appoint laso impact bangke rat atuma bang Karbi Anglong Autonomous Council but Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Rohan CM sarhan akiro ahir jume kiti bang arlo thekan latum theklo lapen non ako 2.0 hut non cheng thulo labangke ilitum ahok per alam bangke pinangan ningje nang ni alam si APHLC a party ahin pen ningje nang ni alam ulai lapiti labang phere me latung kopia agent ma pa prang me itum kamat hadu la so ting me sila tum dambo athe istialam no non sitame je alang litum mithang mata meeting long ipudo je dak 1951 52 laso ki wang atum phan anke khilonjia pusila tum ipu khilonjia okhomia khilonjia adivasi pusi ipu lato lasi hala so award bangke pini ke latung ke paklang kleda kopi ki base ponsi je pata ki pima alama bangke latum panung thipsi non tribal aphan pota ki pi pusi rong ara aphan ki pan hudam je aphan isi camping election camping ason si kita lasi ahoper alam non sitame efiji burn ka kuri do latum kapre asai ke claim do aggressive person si kachi paklang do lasi nile tumpen ipudun kangtung bangke jongsi a party pen kamat ha jongsi positive do pulote komadne inut bakafan punon je laso amunit abang puke non kewangi abang pu aphan sinang tum longle pota pidet pulote labang itu ngachingwai awar saido sitame na kecheng bel alang tumitha matapu APHLC alidar president jaiga tharmasi pulo 1951 1952 alam kaning jedo laso ang bongpen ako kapre ka tumda ningje itu ami okhomia khilonjia pu itu kaning jedo lasi ahok per alam pudamlo pulote 1951 aprang pen pata kilong dolo athe mohet nirituma alidar spokesperson crosar kaning jedo je Jonardon pathok ason ke dak ke deputy chairman sinang man lapen ilitum approve donon ta kapre khola so district long le aprang penta bang pota pinangana area long nangklem det pason do non lahorian na itu approve do kapre katim long ta approve do lason hinake sipsagor pulo hinake nogao pinene lason ki pudo se hala hai itum chilong det pe na fi boundary long clear det pe na fi itum 51 52 pe na fi jo ki ke dohuta itum dora pet atum hala tuma phandang ke ili tumne apu tahai apota apu pen apo pen aso laso transfer laso apata ki pi bangke lake aron lo lake aku lam no si pipon pe pulote lake pirthelong naokta isia kheben do chom buke abimati
lasi hula ki pidam bangke la tumta polisi mesen lo pusi matha nei deeply pen arsik jitten matha dansi laso bangke kinang sot pusi la tumta punei je aku jongsi politicalize jongsi la tum motivated jongsi la pensi election pa thuji pulote la bangke arule la tum aphan than busame lake ki chithan na chithan pa juj chithan na kason mande ji lake athe bima APHLC a party pen kaninje tangalam se ako ninje je alam la tum chithan ako ihin bangke ne theklong lo CM sir Karbing Autonomous Council Ilituma Chief Dr. Tuliram Ronghang sir la puson a leader jai ka tharta ninje thua hema puni 1952 ke do atuma phan si longle pota pichotji la pen ke wang mi atuma phan longle pota pipe ko ninje da khai bangse la ke ekdam clear ninje da la ke wang mi atum phan ke nitum longle pota pitek the la ke clear alam se ninje lo la pen la song bong ta la anda pulang non tribal ke lage longle lo hai sita la song bong sita me ako tribal lang bong sita jene non son Manipur pen ki wang aku kita ho nane ho mane koson lo na akaprik district pen akimi ki wang tu sita me pota pitek the pusi clear alam ke thando lasi lason a polisia huda bangke la iditum ningi sipet ni la pen ni lichuning riga jongsi positive puasonte latum lahai protest ti aprang latum lahai mane mi fike ke aprang lahai claim clear aprang si Karbing Autonomous Council ke 1.0 huda katu kawe song on ta hanglo je aki joy ben pota pipo lasi nang le tum sanang du nei la pen alangli ke party lam dalangle Karbing Autonomous Council pen ke lage amuga party pot pota pinang ne lason dawe lasi ang to na phan si pota giti ang to na phan pota pilo memorandum da pida memati Karbing Autonomous Council la phan lapen kali pulo tangte a oddo latumda a right to latumda kama thane ya jukti do je laso puthang ni tum discussion do nahi pule latum ninge dam sida cho sida latum bangke pilo lake bok bor inang po koi bor inang po lapensi politics pathunang po lapensi rat aphan pamang hunang po lason a game plan aphan cho lake lasi puthot lason mane rat pacharwo sei lason Karbiang long ingsam jina tomon pen akapre ka tomon ki pon pe ji aphan nangke alang lituma responsible do athe pipot na non sidame munit thi the aphan munit ke pathi efiji barna kuri pen chenglok angton ki claim lasi apranason itum batai CM sar ne jelo kedam tang ilitum ke chok chia mukha hala he ke chok chia mukha ke dunai itum repeat nang ne ilitum puthot non ki wangi phan nang ke pachok nong sidam nei lasi true discussion men si solution ne pinangi tu CM sar ke approach do sida pini APHLC tum ke lake amithang aphan kedam tang ho duplicate puta pachobai delo duplicate kali delo non sida jega turning je veklo जे 1951 1952 ahut ke do tum bhalte lake khai barim busi recognize nahi busi alangli tum si kaninge aprang la so meaning si non bangke kadu kawe Autonomous Council tumta jongse akimia pota non tribal tuma phana akimia pota isude prote hola so apota bang wanoi la so pota wanoi la si komane hula so ahut 1951 52 hut apota ke do pen non apo aso transfer ka chikuri ke lake latumta arrive do lasila bangke APHLC tum rat afan pachogai nang ne APHLC a party tum lason mane rat along controversy provocative lason a concept pen ke rat afan than nang ne lapen pachogai thap nang ne la jongsi lason pachogai thap lote rat si mo arnisi alang litum afan ka bisar son mandeji usineli hin pen ke kipukang tum asilan jon o deron sam Iya loh. Bini dulu mah. Kartu itu mana? Ini kalau Kartu dia
lalu siam doktor tuliram rong hang sar tak lo 51 52 aprang phan bang ke pipo ta phi phan ke isi ta pipe pulo la so ting jai ka thar sita mi pulo che don don lo pusi pulo alang le mitang se kaning je la se alang le to intention mate alang le to ma kemang ku pi pusi tang te mi phi ke kai rat pusi thi hek e sivet alam pen jong si jong ji bete pu tung lo nang le to sila ke political la isi politically motivated political rather than pachubai po election ke bhai lain Indian so la politically motivated ra da phan ko pia berta se pi jeng te la so alam patha la banga hokalam ke chini po CM ko bi makan ini 51 52 aprang ba 51 52 aku kebang aku bansi kipi so pota bangke soalan no si correct lo pulo te ram tum ke doctor tular no han ke makama make akke jo pet pota karo na bangke tribal atum phan ba non tribal atum aphan ta la bangke correct appreciate purat ke explainer है नाम भी इंसॉर्ट के लगा The press land ke isi sensitive issue laten itu mapana bangke nang ko bangke unique land of peculiar rights basi nang bo itu kan bangke dake ay lason sa statin na tu mapanta lason identity pipi belek itu malong bangke land belongs to autonomous council mane bangke land belongs to koine lason yasi penanando lasino lada itu chini lor ade ko monetum is bihe koi ke APHLC tu chini lor pen lada ason apu yo ko bangke aprangsi alang itu kan pinrem sodak pen pinrem nai la bangke puthot nangkarwo ke angong kapacarwo phan ami ke hoi usili dong pang thek pakanai ate longle phelang alam aputhat itu masih yang tadi kita lakukan muat penangan jerpo tunggu pulau lason ke ninge bang awe apang tunggu cini lo tadi ini lakukan ke noi itu bang lancot ke nang 2.0 laso apang different community atau pada hang si tham kalau tunggu lah ya question arju ladak muat ta kapek kai tung tribal kalian tunggu pada hang eta lah ya putra bujai lakukan kalau tunggu cini pakai kalau tunggu Sini pakai sih kalau tuh makan break alai na bang lah tuh pompe, nom am kita long bang. Bahasa alam tuh aku pipi makanan sot, aku pipi sih kipi unma, kalau hanya putar ke ini tuh ka alang li tuh pernah bang kita pok happen kang sai ber, laso alang tuh mak problem kita cun dia pan ke ini tuh ka ready sih, elah tuh kapu, lah pen ke long le pelang dak komar pansi pinang hima, komar pansi pinang nema, komar pansi rong pacukim long hima, komar pansi rong pacukim long nema ke labang ke individual ke decision ke en awal mo kali dak constitutional right constitutional la dak tok angdo khola sateng basili tum ke kam claim ji la dak mai me khai phang e la ke pinang ne mai me khai phang e pirek ne kwalang kali nang li mai me khai phang abang ke mai me bengali khai bang ke la phai ekdom bengali pot pinang ne la sang kali mai me ke ohomia pot la mapia la sang kali la somunit history ko pilo kalau bang landang nih 51 orang pen ladak doma abema mana 52 orang doma abema ladak itu cini pakai nih lah cini pakai pen sinon ke kamek le lah salam tung lah ya putak cini lor dak land pulau tante hills area land na bang ke akapre kalau mason land kali ladak bang ke lah bang cini pakai nih lah silahai aputak alam itu nanti kai dong thap pada bang ke ngalang itu mapan lasu kargo cini lor tak kargo laso kargo atong phai litum nong kapang thega porlo lasi bihe koi APHLC asong la tija tung laso leadership ke na tung abang ke chini lor da chini ne ke krom apoi litum pang thek pakwan nampo kali te ilitum kimang pon hempre ke litum kimang dia panalo abang ke nangapa siksak do nason si litum thek long lok la hempre nangapa siksak dunia pana kapre ka khai tum manta kikka ya son si tum thek long lok lasi langsung APHLC atum langsung ke paklang abang ke mah dia ko tum kathang lo la ke totally baseless political motivated la pen totally la ke condemnable alang ke paklang la so ni dia wong APHLC tum KK yang bong nang pacar wo pansi laso step kedeng besa koi kar bok ponjima isi khai phan long le nang to phan pi ke da turute la ke kar chut lo mate aning pa pathi po mate
je tuliram rong hang leadership long le nang pipeda buyong si tham pulo tela tuma ning thi po ako karbi to mana thana po jo mohong to bhanong le pia na ki pinam ne to bhala to pia pota ning thi po ma na na aning thi no pulo tam te la bang ka ja to son tala tum ki claim ha chi sik de de ma te la so phasi la to bhan kargo ku pu ba तो इन शॉर्ट बांग्लादेश लगे बेसलेस मोड टू बेसलेस ला पेन पॉलिटिकली मोटिवेटेड Cha dak non ki pontang la bang aso tum potan ngalong tu la ke family ko an bang duji tapi la isi bang ke aku ong nung tanding jelo jela so lom nang ke do ke 1971 kan sila akit ke tum nang do ko anon la bang support ka ki bang 1951 kan ko la si aso ke bang head pon bang ko son kan nang ke la bang हालासो बांग्लादेश वार हो हालासो पेनांगे बांग हालासो फ्रैंक बेंटा बिना स्केटर्ड है वो पे निकली प्लूम स्केटर्ड किस्माने एरिया बाके लाया नॉन ट्राइबल तुम दो हालासो ट्राइबल तुम दो सेम टाइम नॉन ट्राइबल तुम ता हालासो दो असील तुम चिंगनन को family bang ka ba yun अब सी बंको बंकरा बस भी nan बंको बस